رخصنا دومیز یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا خولکا روشنبیری سیاسی بداوی آنی. رخصنا دومیز یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دی 21 ماه دهان ده دست بوی خولا روشنبیری و سیاسی یا کناوی خولا دکتور نوردین زازل خو گرتبو جاجمارک اندامین خولا پیشکش کربو روژا ششی ماه یازدهان بداوی آنی وی خوله جه هفته تا هشته اندامان جه هر دورگزان جه دستین پارتی رو خو گرت والأوفيسا كامبا دوميز يا بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا وانين خوليد هاتن داين تا 15 روجان بردوام كر. ديكم روجدا بريكو خولا دست بيبكا برپرسيري خصنا دوميز محمد امين عباس بخيراتنا باشداران هروها اندامين سركرداتيا پدكسي ديا جوان و عبدالكريم ميراني اندامين كوميتيا نافنديا پدكسي ين باشدار كر بوگرتاهي لسر خولي آخفي پشتكو بستگك بيدنگ لسر گياني پاکروانين كردو كردستاني لپیشیاوان سرکش پاکروانان بارزانی نمر هاتارا وساندن. پشتیویه شعبان ماهر برپرسی بریو بر یه لقه یکم یه پدکه و درچوی کلیجا ماموستیان یک جه پشمرگین باشدار ده شورشا گلانه ده سمینارک درباره پارتیا دموکراتا کردستانه جالیه شروع کرنا پارتیو یکیتیا رامان نتوی و گرنگیا رخصنه ده پارتی ده و گرنگیا رخنو رخنین کسایتی یا آواکر سرباری خالکدن بلاوی ارمانج و پلان استراتیجیک د سیاستا پارتی ده چوانیا بجیکرنا وان پیشکش کر. د دوام روژا خولیده دکتور عدنان یوسف حسین ماموستای زانکویا مدیا روژنامه‌وانی ل زانکویا دهوکی سمینارک د بن سرناوی پیوندیا هفوش ناورا راگهاندن و رژیم سیاسی و آزادیا راگهاندن پیشکش کر. د سیم روژا خولیده ماموستا مسعود سرنی برپرسی روشنبیری و راگهاندنه للقه یکم یه پدکه لدهوکه سمینارک دبن سرناوه سروک نمر مصطفى بارزانی و کلتوری وی خبات پیشکش کر. روژا چاران جخوله سمینارک دبن سرناوه پیوندین پارتی لگل پارتی و تفگرین کردستانی را جعالیه ماموستا رزگار کستی برپرسی پیوندین درول للقه یکه یه پارتیا دموکراتا کردستانی هات پیشکش کرن. در روژا پنجانده سمینارک لسر جواکا سویل جعالیه ماموستا فهمی سلمان اندامی سرکرده هتیا لقه یکی لدهوکی و اندامی یکیتیان ویسکارن کردستانی و هات پیشکش کرن. روژا ششان جخوله ریخستنی بو و تیده اندامی کمیته ناوندی و برپرسی ریخستنا دومیز یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا محمد امین عباس سمینارک لسر ریخستنی و گرنگیاوی لبا اندامو کادران بهرگولی شروع وکرو لسر راوستیا. ده روژا هفتانده ماموستا زکیه سید صالح انداما پرلمانتویا هرما کردستانی یا گراسسیان سمینارک بناوی رولا جنه د سیاست ده پیشکش کر. دیده گرنگی دا رول و گرنگیا بشداریا جنه دی کار سیاسی ده و کرنا ریل پیشیا جنه دا کو کاربب آوائی کی برفره دی سرکردایتیا جواکی ده بشدار ببه. روژا هشتان جه پروگرام خوله سمینارک جعالی دکتور نشوان شکری و پسپور جغرافیا لزان کویا موسلی دی سر جغرافیا سیاسی هاتا پیشکش کرن. هروها در روژا نهان ده سمینارک بناوی اولهیا نتوی جعالی مموستا احسان امیدی اندامی لقیقی پدک لدهوکی هات پیشکش کرن. در روژا دهان ده جی سمینارک بناوی اسلام سیاسی جعالی دکتور محمود عامر دیر شویوه هات پیشکش کرن. روژا شمیا بوریجی انگوسی ویمه دو سمینار هاتن پیشکش کرن. یک جوان جعالی دکتور عیسی محمد بو دبن سرناوی نخوشین دماران. یادنجی جعالی دکتور جوان سید عبدالرحمن بو بناوی ریوبریه بو. ده هر دو سمیناران دا گفتگو و گنگشت ناورا پیشکش سمیناره و اندامین بشدار ده باوایی که برفره هات کرن. در روژا 12 ده سمینارک جعالی قادر قاچاق اندامی انجمنا سرکردایتیا پارتیا دموکراتا کردستانی و برپرسی لقی هفتان لشنگالی دبن سرناوی حوزایتی و رولاوی یا نرینی ده جواکو پارتین سیاسی ده هات پیشکش کرن. در روژا 13 ده جخوله ماموستا شهاب سعید علی بکالوریوس دی دیروکی و زانیاریا کسایتیا مروف ده سمینارک بناوی جورین کسایتی پیشکش کر. گنگشه لگل بشداران لسر وی مجاری به برفرهی هات کرن. در روژا 14 ده انگو داویترین روژا خوله ده علی عونی اندامی انجمنا سرکردایتیا پارتیا دموکراتا کردستانی و برپرسی لقیدهان یه پدکه لسوران سمینارک دبن سرناوی روشا سیاسی لکردستانی و روژاوای کردستانی روژا شمیه 6 ماه 11 2018 لأوفیسا پدکسیال کامپا دومیز پیشکش کرد. تداویا سمیناری ده هم پرس جعالیه هند بشدارن و هاتن کرن جعالیه عونی و برسواوان هات داین. لگوری پروگرام خوله هجمارک پسپور و اکادمیین کرد جزانکویا دهوکی سرباری هند برپرسین لقیقی یه پارتیا دموکراتا کردستانی و سرکردین پدکسی سمینار وانین خوله پیشکش کرن. درباره ویه که
اندامی کمیته نوندیو بر پرسری خصنا دومیز یا پدکسی محمد امین عباس بحثا خولا نوردین زازا و کسین باشدار مامۆستەیەن کو سەمینار تێدا داین دکە دەبێژە کو درۆژێن بێن دەژی دێ باوەڕنامەیان بدن کادرên xwe yên derçûyî semînarvanan jî spasiya liqeyekê yê Partiya Demokrata Kurdistanê kir li ser alîkariya ku di wê xulê de kirin. شغل تێدا هاتە kirin ji mecmuak biradirî me هەوالی ما کەوادرەی پارتی دموکراتی کوردستان سووریا بوون ji hemû heyetê hezbî bûn ji keç û xorta bûn ji amar jî hemû têda hazir dibûn yanî ji doktora jî hebûn heta tu bigê yê dîtirê jî mistewayatê elmî jî têda baş bilind têda hebûn yê ku dihatin muhadarat jî dan hemû eğlebiya xwe doktorê cama bûn qiyadatê me yê Partî Demokratî Kurdistan Iraq bûn qiyadatê me bûn ديمقراطي كردستان وك جناب علي عوني بو جناب قادر بون قادر قاچاق بون ده خولي محاضرات ماجد خولي ده متنوع بون يعني بابتي سياسي هبون روشنبيري هبون حتى جارك محاضرة سنحيا صحيح مدى وكو نخشي دارج بون منطقي وانا دا دوي دوري دا ما اوجي دا حتى او محاضرة ما سروي ناجي دا ما سر نهجي برزاني النمر مدان دوي خولا هاني دا يعني تشتك نما تشتا ما بير بيبري تشتا مكاريب وان بكنج في خولا هاني رهاتا كرين طبعا ام سباسيا و دکتۆری زانکۆی دکم سپاسیا واقعیاتات دکم هەر کەسێکی گوهاتی و سپاسی کە تایبەتی ئەس دمە لە قەیدهۆکی بڕاستی گووا ئالیکاری بمارە کرد و تەنسیقێکی باش نەقەبینەمەوە دەهابووش بۆ خاطێ ئەم بێ خۆلا هەنی بکن تەخریجێژی ئینشاءالله هەز دەبێژم کو نزیکترین وەخت ئەمێ ڕەوەرسمنی تایبەت شێکن جوێ دەورە هەنێرە ئەمە دیسە محاضرینی خۆ وا دکتۆری زانکۆی وانە هەموو کاژێمی تێدا حازر بکن دوێ ڕاوسمێدا ئەمێ شەهادات بنەوانە شەهاداتی تەخریج ئەمێدنەوە کەوادری خۆوانە و ئەمە حتا بەلکەمنەوە محاضرینەوەشی دیسە ئەس دەبێژم ئەم حاجەتن چ قاسی زانەبوون جەم ئینسان هەبێ حاجەتی زانەبوونەکە بهترە حاجەتی مێژیکی فەراترە لە گۆری بێ مەرحەلە ئەم تێدا داعیشن دوێ ئەم گۆری بێ مەرحەلێ بن وەکو پارتیامە تم و دایم ئەم دخوازن هەوالی ما کەوادری ما مێژیکی vekirî teamulekî diristî bi her kesekî re bi şer'a Kurdî re bê qîwa siyasî re bê nav dinyayê de bê ku jê devre ji ber rêbaza me wê ji me dixwazê rêbaza me dibêjê hizbîtî kurdîtî şixul e hema ne em bêjin wela em ê filan tiştî bikin şixul e şixul jî divê em têde gihiştî bin em têde karibin tiştê xwe bigihîne miletê xwe tiştê xwe nehiya siyasî de bigihînin nahiyê navdewletî ji ber vê yekê jî em dey muqat mijin em hacetî va xwelê hanîne her talîmat talî jem nagine taliya dinê em nagine taliya elm û siyasetê wana lê heta ji morê em ê li vî aliyê hanê de meşin em ê di aliyê va xwelê hanê de meşin û inşallah هەوالی ما برادری me vê derê leqê me yek jî birastî jî gelek alîkarî divê nehiya de mirkê careke dî ez spasiya hemû katkim Xola Dr. Nureddin Zaza ya ku rêxistina domîz ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya jajmare kadrên xwe re pêşkêş kir ku me bes jê ew bû kadrên xwe bi awayekî zanistî û têgihayî di hemû babet û mijarên pêwîst bi rêbaza Kurdîniyê rêbaza Barzaniyê Nemir û rêxistina Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya nîzîkbûna di navbera wan û Partiya Demokrata Kurdistanê de qonaxa ku Kurd têde derbas dibin bi dawî hat li gorî ku kadirekî PDKSê ku yek ji beşdaran bû dibêje ku rêxistina domîz bi vê xulê gaveke pir baş avêtiye pêviye ku xolên wisa berdewam bibin di rêxistinên partî de û kar li ser wê sûda ji xulê wergirtî di rêxistinê de herwiha di civaka xwe de bikarbînin. Bi rastî mecmueya kewadrên herî baş yê ku ew mamosteyê ku dihatin rojane teqrîben dorê 15 rojane ku ew dewrê dest pê kir li ser hemî asteyê axiftin şirovekirin me feydekê gelek baş jê dît mecmueya kewadrê me teqrîben dorê heftî heta heştî endama bîn ya herî giring tişta ku di dewrê de hate gotin û li ser sekinîn em pêtiviyê wê bîn em tev ew kewadrê ku hazir bîn em men feydekê jê bibînin wê di nêv rêxistina xwe de bidine xuyakirin û li ser kar bikin hêvîdarin îşallah rojên bên bernamekê dî bi vî rengî bê danîn berdewamiyê bidine va xolê hanê
او خول یک دو ویکی اكيد ام استفاده کی جی ببینن بری هر چتکی من استفاده جدید اكيد وا کوادر ما استفاده جدید ام بکارن وک گوتی روجن بین و تشتاکو ما بری ام تدا کار بکن و سرکتی